So guys, here we are. Orishata nongorova. Tereka de manuka. Meka kurizo mukaende kuraranje tongo makupwa. Nukushashiki. I'm just going to the bride and see how's the bride doing. Okarishata noka mapeta. Yaka lirongorova toho. So twamanuka mati yatapo mukupambo. Mati yatapo mukupambo. Oshikaiva shitwa kuti roshosho. Oshikaiva shishimba kuti reko koko life ayo Instagram asharish. Mimba manuka. Akatoshitiro bino bingeto. Umunimeru kutura. Posihimba pitimba hanje pamba pumba enene. Okusha methe kama katiti. Methe kama amutara kushato. Wetembo. Turiko bitonge. Bueno, shishiro njerera kaina kunjishita nawa. Mesekelo njerera na himeta naukana. Okay, mesekelo njerera ngunando donjitha deru kutura. Ade maneno undumba. Okay, kwa mimbi umyarisengo kahorokoba. Yeah, trapiti penjema mumuno strata yeura, and then it's kind of a new year. It's a new year if camera nje mai blenga nje toho. Trimodo vibe do new year to. Yeah, outside here. Mashove kolindo mondolera mashove ne kolindo mehira kakalo na mashove yungura byendio. Anyo muni na shimeritanga metangwa yun. Alice. Vero kukutanga mabe unje umbuliro. Ubandi ndiu now. Mashove rikana na mashove. Mashe. Mashe mapagere mapitingwi. Mehosho mundu ngwa hindro invitation letter tohoka oka ba hindro invitation letter bomba nangwa yunemi hapo. Meheto shomundu ngwa hindro invitation letter nupena iye hapo. Badoro kamaska. Iya, masho goshetundo shaturi tare kushaturivi. Pomoru penjene katito murungu wekwe kuwapehi. Osho mundu toho ngwa nangwa noka invitation letter. Mbando nando ngundu makukura. Matunjo kavena wangu ndumaya po kutirwa. Matunjo kuti. Mekutuvi no donyaranda. Mekutuvi kaiva. Omeka pa mwangu roba. Nakupenda ngunda meshito video. Shita ne pukiro mbanda yo kumwe. Puka shinene. Guys don't know nice things or what? Mara mama munika na wanu. Like the hackies and the nice things. You guys don't know those things. Kushabi? Onkundu meshiti. Andai pa boro limbabora. Atuna chipendo onkundu apama ndio mbiuri jiyo posha na. Onkundu tembo kareto. Kuinabirwa nimbi. Tanaka kokoro tutarenguke ko. Ni majinga. Umake pama mushuru nei. Mbo pata kuyemba, wapata kumguru na. Ngotora mbimbane. Mena rukushene shimwa kakara kongotwenu ondeko yenu njono hoitho kupita. Kotora yo pombane. Eno venki. Kamushi. Oshike na share. Okay, nukule matuseka medurot. Kimuno ando avero laita mundo. Como grusi la bata Tida ne. Bano mai prende njo iPhone. Kako unda kaya berenda mai rekota. Ai me guronda ko la tatu Matoka tunipo. Kama munika nawa. Okay, imbo vikaiva vevari mbene vasana. Kotoka mbauri. Iya, ngavikare na. Kame fulana wao watu peremba tu henu. Mundu ero ni yoke kushija poshina. Oda no yeah. Bandishiwa. Ukandu maturo bright kanjara na ndela shiringi njalo antro. Maturi bendu kiremuka. Koshi rene katiti. Mwapu. Mamu munikana. Omukupwengo wa hama kongombe oshino shinenenu omukupwangwi wa hama kongombe mundu wanje ngombe deneriga nango hama kongombe wakali ya mukaji kwai uno ngombe keri mu bidede nande
All right, okusha although bridesmaids odo kona kwa pua kwa ithana yari kane amuwari mave perendwa kushaendana meva koka ruvede mene mba ovo mave poster shinga veri naunu ami meva koka ruvede mene oka decoration okongo peno kahanda peno njupa peno ehoro peno nyayo mbavero hina kusha ushavi mona mimbia muithana kushavi marete tushonya mbavero mbeni peno uketha mukupwa no utacha no rose gold ombo vina kavina mukupwa ngurove njo vandu vave munikana wa ori shatana uri ongombe ya hiti omukupwa uri kundu omurumendu uri kundu mehe kushana kaveri pamwenu so vino viwambia kathana kuna imbe wakupwa ombo njoroka all the bridesmaids odo njoroka kanjoroka toho Kushihana waliki. hama masho nyumkadoro Itongame. Mache tambo. hama pehi me baba kuyotare thoroko ba mango kuyari thoroko ba maraga tunokuzuva nao oranyeka ina movie ori shatano gari na vino vingi toho vandu veri mokambanda kashikunga vapu vaithao Baby penje mbapo mwendo mgwetu mbekwe kuhama mwahauto katiti because they are changing okwithako kakaivango kashikuo kutwako ngokon ochinomala nasho horoko vado vathukona mbode no vikaiva vivaria kusha they are changing oshapo programa yao kasho shito matukata matweni nokutoro uperendero po matweni nokushito video rukwa tukaenda ko murungu shipa haine nene paine shipe haine nene kapene nene shipa nene paine so in the meantime anaimbe kwekusha meme komuyendo mkwedu weyamba nokuyaruka kapuo nao ngurove nje yari shatano maimunikana wa amatunjo kutono vitenda tulipuno mukupwa mbukukoritha urioshi herero kapena vino vingi mbiungura muri shatano to puono mu thembio ku subscribe no ku comment no ku like ene una mana yeno Chikwaye? Sheshelin Mwese. And the other one? Abi beke mushu wala shikonde. Whoa. I just lost some of my content. Mpaka ithio no Snapchat hino kusho shapaka onjaye, but don't worry. Mkupwengo mamunikana wa makeup mawiwiri kama wiwiri mamu mununu vikaiva kavika mbia kashiri mehe kavihe vya kashiri to mara wa hukura shosharwe wa hukike shoshinomala mamunikana watu aveto rumbaramba njame hosha rukuru to hokutamu mkupwa kusha mkupwa mofulaji mkupwa urivi mkupwa kona mkoko mehe sho mundu mkwetu kwakatura makumunikashi nande ausho mwanombo uri ori shatano toho kapena vino vingi ami owamingo ohoroko banyonjo shino o mistake na toho oshituvo shitata mena rokusha bangurithiro vale no swaka uri hanje meri hongo ku yatato shituvo shikamaha ka horoko banjai thekamo kwenda ko birongo pothia onjo yaire ko birongo okusha ovituve ovitata mena rokusha o vailini ya roswa kamana kayo vituve pothia hanja imiango kukuri hongo shituvo shikamo hao mara hanje ya tembo fakura meno kukondombura kapuo inabre vipi mutheka kamutheka uno dos seconde happy dare benje let me record this my dear okay this is time for praying